Akaswani Imphal, Wahengbam Washington na pau pajari, ahanbada maroi ba pau. Rajapal Anusuya Uike na hairi, lamchat sajat semkat pada apaba film singna achauba ithilpi. Manipur da sungasi Intensified Pulse Polio Immunization Program lising ani kunmari haudokre, hangang lak ahum lising yangkai humdoi hena polio hidak pitakadori. Siksa Mantri Thongnawjum Basant Kumar na hairi, Raija Chida Thok liba irang na mahidoi singi lagi laisu tambada apan bathok tanaba, Sarkar na thoksil kaya paikatli. Pradhan Mantri ke hayang dagi haugadori ba Raija mangagi kongchata, lupa koti lak kama lising taruk khen bagi, sakwat thorangi project sing haudokani amasung. Pradhan Mantri na sababati waidina, Kendra ki Mantri Mandal ki mipamama, ngasi New Delhi da pangthokre. Rajapal Anusuya Uike na hairi, Kunaigi Maruaina Naharol Singi Lamchat Sajat Semkat pada Apaba Film Sing na Chaw na Itil Piri, Imphal ki Palace Compound Laiba, Manipur State Film Development Society ki Auditorium Dangasi, North East India Film Festival Lisingani Kunmari Haudok Laduna, Rajapal na Ina Kulaba Sanskriti Amasung, Haitoi Sing Toiraba Artist Sing Marang Kaina Ladiba Awang Nongpok Bharat na, Kunai da Kanagadaba, Magul Laiba Film Sing Putokpangam Gani Haibagi Tajaba Pongdoki, Mang Hai, Awang Nongpok Bharat ki Tribal Singina Kulaba Sanskriti ki Masak Lai Amadi, Makoigi Nungsiba, Amadi Taunapa Bagi Masak Utpa Pajaba Wari Sing, Film Gia Paba Script Oibe Yagani. Rajapal na hai, Cinema Haibasi Sanskriti ki Masak Sing, Pitok Pisin Taunana Bagi, Sakti Lairaba Pambai Amasuni, Lol Amada Hekta Putokpa Film, Amadi, video sing dub tauduna natraga subtitle na miam humna khanghanba yai. Masina film puthokpada sendong lehenbada natana tongan ba mioi kanglup singi marakta Sanskriti ki marisu hena chesel hangani haina Rajapal na makata ki. Asigumba film festival asisin bana producer sing artist sing amadi technician sing da sel isang da digital film sing puthokpada punging thagot kani haina su Rajapal na phungdok ki. इम्फाल में पूर्वोत्तर भारत के फिल्म महोत्सव का आयोजन करने के लिए थोना द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। मेरा विश्वास है कि उत्तर पूर्व भारत की फिल्मों का भविष्य बहुत अच्छा है। पूर्वोत्तर के लोगों में एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, वादन का प्राकृतिक गुण है। यहाँ पर अच्छे लेखक और अभिनेता दोनों ही है, इसलिए इस क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जो कि फिल्म निर्माताओं के लिए आवश्यक है। Thauram Duda Saknairaba filmmaker Aribam Shyam Sharma, DM University ki Vice Chancellor Professor M. Rajmohan Singh amasung Raija ki Art and Culture ki Commissioner M. Joy Singh susaruk yaki. Numit mangani chathagadaba film festival asi Bharat Sarkar ki Information amasung Broadcasting Mantraloy amasung Manipur State Film Development Society ki sponsor makhada Thauna Manipurna Film Forum Manipur, Raija ki Information and Public Relations Vibhag amasung Art and Culture Vibhag ka punna sinbani. Festival asida film tarataret utkani. Manipur da sungasi Haksal Mantri Dr. Sapam Ranjan na Intensified Pulse Polio Immunization Program lisingani kunmari haudokre. Directorate of Family Welfare Services Manipur na State Health Society National Health Mission Manipur ka kusam naduna Imphal gi Lamphel Patta Laiba State Family Welfare Training Center campus ta pangtok pa thoramda Mantri na campaign na do haudokki. Thoramda do wangang pada Haksel amasung yai phayumbal Mantri Dr. Sapam Ranjan na hai Bharat asi polio free oire haina lisingani tara mari da lauthokrabasu ngasi phawa polio hidak pitakpagi campaign sang nai na sathari masi laibak asigi angang singbu masa mau phanamadi tinjel laichendana thamnaba sexual thorang wene lokatpani mama mapa oibasing na makhoi gi macha singbu masa mau phana thamnaba polio hidak pitaknabasu Mantri na appeal tawri angang jingjida polio haibalaina je ngakthongna baidamakta koi chection da yade Manipur ki jaga khuding makta imung khuding makta mama mapa oibi ba khuding makta spread torga immunization haibaje daka oi karam kanda karim hidak pigado pok pakanda karam kan pigado tha taruk ta pigado tha ani pi karam bano haibaje sigi awareness through the media gi cheni now jeng sigi sega spread to da achoba role jo lobi bani Manipur ki jaga khuding makta Manipur ki yumdong khuding makta we have to let this awareness reach.
Intensified Pulse Polio Immunization Program asi ing kumja lising ama chamapan marphudra mangada hudokibani masi Bharatta polio laina laihandana ba khongthang ama oina changchilakibani program asigi manung channa raija sigi jila tarukta polio booth lising hupchanga humpumari hangdoktuna sahi manga phawbugi manungda laiba ngangsingda polio hidak pitakani hayengdagi hauna yumthong khudingda changduna chithau wangangsing polio hidak pitakani sahi asigi oina angang lak ahum lising yang kai humdoi henbada polio hidak pitaknaba pandam thamli masigi damak supervisor chatratara nithoi amasung vaccinator lising taramari chani yang kai taruk sizinari raija sigi tongan bajila singda sungasi intensified pulse polio immunization program haudoktuna angang singda polio hidak pitakpa hokre Laibak sinba thungna chathariba pulse polio immunization khongjang Nagaland dasu ngasi dagi haukibaga loinana sahi manga phawbugi manungda leiba angang lak kamalising yangkai manga henbada polio gu hidak pitak naba thorang tauri Kohima gi urban primary health center da raija thaki oina khongjang adu raija gi haksel amasung yaipe yumbal bibak ki principal director na hawdokhi raija sida tangai fadana sangba polam sing mapandagi pusilakpa leptana chathari National Highway Anida Polam Singasi Security ki akan bangaksel thorang loinana pusilakli masigi mathakta tilhau amasung alu puba daba tara yauba Indian Railways ki railgari ama ngasi numidang wairam none jila gi khongsangda thungkre masi haukiba thatara asigi manungda tangai phadana sangba polam sing railgari na khongsang tamna pusilakpa mapalak subani tabi ba pawasi Akashvani Imphal dagini Shiksha Mantri Thongnawjam Basantu Kumar na hairi raija sida thoklibe irang asina maramoiduna mahairoi singi laik laisu tambada panba leitanaba sarkar na thausil kaya paikhatli ngasi Bishnupur jila gi ulogda saba pre-fabricated yum sing changaba gi thoramda mantri na hai imung cham yang khairom leibe yagadaba yum sing asida haujik imung humpurom dimi leinaba haure imung sing asida sarkar gi tongan ba scheme singi kanaba phanghanaba thorang su paikhatli mang na hai Assembly da su agreement withdraw tonaba adigi NRC channa hanaba maruiba decision me am lori decision lobda natana resolution pass lobda natana thabak koina pangthuk napsu koi tanaraga honaraga soidan tawani haibse me am da ithamjari Manipur se tungi oina icha issue me am lakado generation gi oina de khara secure oina history de lehorgani haibse me am da ithamjari neighboring states na yad roda koi Manipur na haijabadagi government of India su khange mitop changpadagi Sigi Mayam, Toy Bani Habse, Sitanatan Tungasu, Mayam Solaka, Mayam, Moy Kanya, Manipur fencing, Toraga, Mitop Chang, Tingbagi, Aku yellow missing, Kanbo, Habsi, Lehogu in history. See, a true achievement. Ngasigi Thoramatuda, Bishnupur Jila gi Deputy Commissioner, Wahengbam Bikram Amasung, District Administration gi Atai Official Singju Saruk Yaki. Raija sida thokliba irang amadi Manipur gi tungi laibak ki matangda nongmagi oiba consultative workshop ama Kaksing jila gi Hangulda pangthokre Hangulda laiba Integrated Rural Development Agency na sinduna pangthokpa thoramaduda jila adugi tongan ba phuruki maru oiba lusingba singcharuk yaki Manipur Rural Bank None branch na sinduna nongmagi oiba financial literacy awareness camp ama None jila gi Rangkhung part 1 da ngasi pangthokre Thoramdu da wangang kiba kangai singna sel tungsin bagi hainabi laihan bagi tangai fadaba sing panki camp aduda mioi cham kun hen saruk yaki lisingani kunithoi kulhumdoi gi oina sangit natak puruskar phangadaba singi manungda Manipur dagi artist manga yaurakle masigi manungda Kanglei Mime Theatre Repertory gi director amasung secretary Dr. Yunam Sadananda Singchu yaure hairi Manasi Bharat ki Rashtrapati Draupadi Murmuna Thasi ki tarukta New Delhi ki Bigyan Bhavan da yanthokani Assam Rifles na Kamjong amasung Churachandpur jila ki manung hunjinba mafam kayada medical camp sing pangtoktuna ana layang ki thabak chathakre darkar laiba hidak langtak singchu yanthokhi All Manipur Majlis e Musakarak na sinduna ngasi kumbi kendra ki manung chana laiba Jial Ulum Madrasada Maktab singi Parikyada makok matang taraba singda mana matum yanthokre Thoramaduda Talaba Sam Kuntra Ulami e Karam Nifu Marida mana matum piki Tabi di Papawasi Akashvani Imphal dagini
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हयेंगदगी हौगदोरिबा राज्य मंगागी खोंगचत्ता लुपा कोटी लाख अमा लिसिंग तरुक हेनबगी चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग हौदोकनी श्री मोदीना हयेंगदगी हौरगा नुमित हुमनी तेलंगाना तमिलनाडु उड़ीसा नोंगचु बंगला अमसुंग बिहार दे चटकनी श्री मोदीना हयेंग अयुक तेलंगाना की आदिलाबाद लुपा कोटी लिसिंग यांखै तरुक हेनबगी तोंगान तोंगान चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग खरगिना जत्रा हुनगनी अदुगा खरना संगागनी मधुगी तुंगदा श्री मोदीना हयेंग तमिलनाडु की कल्पाकम चटकनी मथंगी नुमित प्रधानमंत्रीना हैदराबाद की सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CARO सेंटर संगागनी प्रधानमंत्री ने उड़ीसा लुपा कोटी लिसिंग तरा मापल चात्रुक हेनबगी तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट सिंगसु संगागनी अमदी जत्रा हुनगनी थासिगी तरुकता प्रधानमंत्री ने कोलकाता लुपा कोटी लिसिंग तरा मंगा चामरी रोंगी प्रोजेक्ट सिंग संगागनी अमदी जत्रा हुनगनी मधुगी तुंगदा श्री मोदी ने बिहार लुपा कोटी लिसिंग निपान चाटे लोंगी चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग पाइखटकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना केंद्र की मंत्रिमंडल की मिफम अमा ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोखरे न्यू दिल्ली की सुषमा स्वराज भवन दा पांगथोखिबा मिफम अदुदा केंद्र की मंत्री कयामरुम सरुक याखी लोकसभा मिखल लाकलिबा अप्रैल मे असिदा पांगथोखलबा याबना ngasi की मिफम असिना नरेंद्र मोदी सरकार की अनिसुबा तामगी अरोइबा मिफम ओइरबा याई हाइरी Ngakshel Mantri Rajnath Singh na leibak asigi oiba ngakshel gi innovation bu pungning thokatpa oina hayeng New Delhi da Deaf Connect lisingani kunmari haudokani masina Armed Forces Defense Industry gi makok sing startup sing academia amasung policy maker sing yauna mapung oiba stakeholder punamak amatoina punsil handuna leibak asigi ngakshel gi innovation da singthaninga oiba khongthang ama oigani Masi Department of Defense Production की लमजिंग मखादा Innovations for Defense Excellence Defense Innovation Organization IDEX दायोगनसिन बने World Wildlife Day की पालन थौरम ngasi पांगथोखरे अकोइबगी फिबम अमदी लमलकी सा उचेक्सिंग योखतुना अमदी कन्नबगी दमक मियामदा भाप ताहन्नबगी पांडमदा चही खुदिंगी मार्च अहुम असि मालेम पुंबदा World Wildlife Day हाइना पालन तौरी कुमसी चाही की पालन थौरम असिगी नुंगी वाखलोंदी मियाम अमदी प्लानेट समनहनबा लमलकी सा उचेक्सिंग कन्नबा डिजिटल इनोवेशन पुथोकपा हाइबसिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसु नुमित असिदा लमलकी सा उचेक योखतपदा मांगजिल थारिबा सिंबु थागतपा फोंदोकली नुमित असिगा मरी लेनना केंद्र की एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेंद्र यादव नहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा भारत न लमलकी सा उचेक सिंग ngak senbada digital innovation निखिन सिजन अदुना मियोइबा गा सा उचेक सिंग नुक्सिनाबा नुक्सिचानना हिंगमिना हन्नबा होनरी पाकिस्तान दा मुस्लिम लीग नवाज PMLN लुसिंगबा शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री ओइना खनख्रे मांगना भोट चनी अमा फंखी अदुगा इमरान खान ना सौगतपा PTI की मिरेप ओमर अयूब खान ना भोट मरफुदानी थोई खक्तमक फंखी अमरोमदा लेबाक अदुगी राष्ट्रपति की मिखलसु थासगी मापल दा पांगथोकलगनी हानगी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमसुंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अपुन बमिरेप ओइना अदुगा पाक्तुनख्वा मिली अवामी पार्टी की मकोक महमूद अचाक जाइना सुनी इत्तेहद काउंसिल की मिरेप ओइना मखोई मखोई की मिरेप चे सिंग पिसिन नखरे अतोप मियोई अहुम सु इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना मिरेप चे पिसिन नखी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना राज्यपाल अनुसुया उइकेना हाइरी लमचत सजत सेमगतपदा अफबा फिल्म सिंगना चौबा इथिलपी मणिपुर दसुंगसी इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिसिंगानी कुनमरी हौदोक्रे अंगांग लाख अहुम लिसिंग यांखै हुमदोइ हनप पोलियो हिदाक पिथकदोरी शिक्षा मंत्री थौराउजम बसंत कुमार हाइरी राज्य सिदा थोकलिबे इरांगना माहिरोइ सिंगी लाइक लाइसु तंबदा पनबा थोक्तनबा सरकार न थौसिल कया पाइखतली प्रधानमंत्री के हयेंगदगी हौगदोरबा राज्य मंगागी खोंगचता लुपा कोटी लाख अमा लिसिंग तरुक हेनबगी चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग हौदोकनी अमसुंग प्रधानमंत्री ने सभापति ओइदुना केंद्र की मंत्रिमंडल की मिफम अमा ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोखरे पाउ लोइजरे